Wadla Jesu. Walamba Satana. Kunjenje kwenze bani. Kunjenje kwenze bani. Kwenze bani. Kwenze bani. Hallelujah. Kwathi akungena ukumkani esiya kubona abasemsithweni, wabona kukho umuntu ongayambathanga ingubo yomsitho. Wahamba ukumkani, wafumana umuntu uthile ongayambethanga ingubo yomsitho. Amen. Uthi kubalungiseleni, mbambeni lo muntu, nimphosele ngaphandle ebumnyameni, abakhona ukulila nokuntikiza kwamazinyo. Mphosele ngaphandle ebumnyameni, makaphosele esihogweni ngoba kabhilo ngapha. Hallelujah. Khona impawu zasezulwini, ingaba siziphethe impawu zamazulu. Hallelujah. Hallelujah. Singanyebelezeli, sawulahlelwa ngaphandle. Amen. Umzalwane akahlalwa into eyazi ukuthi ayilunganga. Amen. Khona ukuze sikwazi ukombatha ingubo yasemsithweni. Uthi Apostle Paul, nokuba ngaba dibuleni ingubo, kodwa dilangazelela ukombatha ingubo engapheliyo kunaphakade. Hallelujah. Jesus ukuthi bakhona abaphila abesuke esulwini bawiswa ukugcola komhlaba. Yolento beyomangala abaninzi ngoba naba bafela phaba kodwa bafela enhluphekweni. Jesus bamoyisile uSathane ngezwi labo lokuqina. Ungayeki Jesus ukufaka sabo Jesu. Hallelujah. Ngokuhlasela ungayeki ukuthetha ngegama lika Yesu. Jesus ngokusuke wagula ungayeki ukuthetha ngegama lika Yesu.
ngoba uyawaphelela kumsebenzi. Singayeki ukuthetha ngoYesu ngoba ufelwe. Oh Jesus. Thank you Jesus. Ukuthetha ngoYesu makunganciki kwizimo. Ukungqina kwakho makunganciki kwizinto zenzelweyo. Makuncike kumazini uThixo. Jesus. Ukukhonza kwakho makungamotivate ukuba awuguli. Oh Jesus. Ukukhonza kwakho makungamotivate ukuba uyaphakela. Ukukhonza kwakho makungamotivate ukuba naba abazalwa bazakuthanda. Kodwa ukukhonza kwakho makumotivate kukwasana nenkosi uYesu nonkosi amandla usuku lwakhe. Oh Jesus. Hallelujah. Susukhonziswa kuba usaphilile. Jesus. Sukhonziswa kuba usenemali. Sukhonziswa kuba ungekafelwa. Sukhonziswa kuba kusaphulekile ebathimoni. Khonziswa kukumali. Oh Jesus. Thank you Jesus. Oh yes Jesus. Makunzima.